ohome ena fe Congo Modresta enso abeka wade passe wa Felura Nuhu Adam Lydia Echama weneme meyima ba papa adwoabo ahema Dennis Ignatius Kutu Champon ala walai J Maxwell ena Emmanuel Oten Bosompem Modoso mabapa Emmanuel Alpha Ebenezer Sex Junior Amina Oheneba Nana Kwaku Akomia Mariam Adams nti mbori na maya de mabantem sanse ne case no de begeta na me pato minu ya monkata ne nka ne tim free so mame oni akodu obekọ maka nti nasem no so case number 1 masisa ni din me frano Isa Mohammed wo free na wati atomu asafo enu free ya wati atomu accuse maami drowa edi anim wo TikTok Jackie Apia ono na sabre wo gina adaka mu what dare you call pokwabena ewurade ya tiemu ama niema to na kwa nura me pacho let say boko mame yo oba mi show iso a me wo Quran me wo Bible me wo snap before kosia bodua de na ape pacho pe Quran Allah pacho jima no ame peja edina me dia ma wono bodin Isa Muhammad ayemi Isa Muhammad ayemi Isa Muhammad ni Quran ni kuta Quran sasa mo ame bekan na da mo fanto ne so ma min chantro no krenko a onyame boa me me pa cho shadra chanitini friso aha he wa kisi ni Quran ai bismillah aya de papa ewie ya obedan unu ya ba asem be ne ho no ewie de boko ya no ama ne so kakra ya so ewie de boko bomba akudifo no musa ba out there in court me pa cho la mi na fa me brane kasa opewe bitna na abrampa ba abana office bra yentio we de boko me na baba obi na ewo ye frane duwa na yo wono be menene wo ho na 3 months na obekan se woni mini obi ache be 3 months me wo sa na oframe phone so se wo hia me na me ba o mu fie wo na o kan chem se woni menyem na me se woni mini wo be 3 months e ko 4 months na de na o kan sa wonyem ana me se a wo de me koye me wajuma me kwa koye ajuma na me ko ajuma nti wajuma mo ana ni maame baaye woni maame bi e baaye duwa na duwa maame no omo baaye e wo majuma mo e na oboka nchem se ne ba ne se woni menyem na mi no obo mi din etina me ye dede na me workers for na me no mo ye ajuma kan nchem se bebi aye ajuma na e bo ni podon ajuma na ye me di agoro ade aningu ase beba enti me de mentwe se de be ya asem bia na me kan je sojo maje enti me ditu na me hwe omo me hwe na ma no koda hospital wo be wo no mu ye no operation me boka asa de yi na me guzu hwe akwala no na wotu bia na ama ne na wotu bia me sande me man 1000 na wotu bia ma bai wa ne me man 1000 enti me hwe na me wo akwala ni 2001 sisi akwala na anya 3 years etimi a me wo sa na eputu na 2021 etimo sa na de no pusu mi se no akwa no sade niema si kwa akwa na nya me ba because me hu akwala no kwa na me ye no yesu na me tu akwala ni din yesu dwan kase eko yesu na to mo badge ene niema ene me to akwala ni niema ene me diska count na de koma na wotu bia so no ma na wotu bia ma 1000 pampers sa me workers for na koto pampers dezi na me akwa koma no ewurade nyankopon chese na de maame fo amu ma mema ayawura wosam o enti me wosa na akwala nya 1 year na okanje nsa akwala ni opesa akwala ni ko school 1 year ana me se me ba bia onye 2 years ya na me din akwala ni ko umpo me mana mo abrochiri kra no omudi 3 years ansa me mo start ko so enti akwanje so onye 2 years ansa mama na ko school eno wo ye ya na so for me nua be ma ya me ne wo kasa yi oye dwuma o Ghana batoti oti Holland enti odi akwani aba we o kasa case o kasa o de ba nye ne okọ abrochire
ena waba obedu ya okono na me man ko ye DNA no na results na ba enti ene no de atuam se ne ba ne akora no se enye ne ba ne akora no ni nyina be pie show iso enti home so na sam na fe ne edru enwia no edru enwia no pe na ni edi be wom da bi edru enwia no kora Spanish 3 combine ena ye ka ho asem no eye was Spanish jingo capsules anti-aging eboa papa ema wani mu atwintwam no eye wo kama ade kura wa na ruafi obe kama wo kwa kata so ntumi na obeda ama ho obi wa ne nase ahono omia na atom ebe cholesterol na firi ho wo wani mu pampan brayo mu hawo udware a wo de afen sekan na de dwu ho enu ebe bi eto aduro bia ubenya bi na Spanish garlic mixture no ebo adwuma papa me pa cho 0266 114 111 Dank Natural Health Care Complex number 2 ena wo mo free what the no bebre na edia abba or the Dank Phyto Care osi koko uja na ya moja wo ya na otoke kawo Dank Vino ayamutim edi koko ne nam eni tipaye ne nam ema wonu mu kura bon uyemutim bebrade bia na wonu mu bon bomodin nunum bin wanya free valves ya wo Dank Antimo X malaria ena Dank Gastro Care eni Vita Dank Pro Care isisi yade usisi mu bedwo page number 2 ya Ben City Life Hybrid School Fred Dr. 0244017556 Leicester Ghana Jane eni yes sanitary pad abba ye wo toe to toe eno ne extra long no toe to toe udi tuma empefa ho baabiala beye pampe toe to toe udi tuma empefa ho baabiala beye pampe eho ne ho eno de udi yes wo mo ko a ebema obra yo no ahunidie na ye kama edi amawo yawo Katia baby 2 to ni no 0501390337 prophetess nyameche baso a ewe brei mami o mfie akodai ene awrade amane tumi amana bofo a wode wo ye adwuma yade da wo so tenua wo so wona no obi a chew yade da wo anadwo wani yenko ho abrochen krata prophetess bibi pia da anadwo obi edi wakunjatedi a nyina obema direction 0535897699 0535897699 ba achamfo osi yade nyina ama bi twane pacho no mpem sa hospital we enkase doctor we kokoram osi yade obetua se wachiri bremo sasabro kotodwa society triti ekuro funwi ekusikuro ena funwi de wa de bewu stroke gonorrhea mapapa ba ho obehwe ede ama jene so afidie nwa so behwe ni padua no kra chamfo ba na osi yare nyina Dawood Aba Clinic diabetes, pressure, stroke. Awomu how any wapo Eba hospital. In Rai, dear bed, drama, 360 capsules. Yes, and any ointment. No, not the ointment. And it's just so crapa 0241-244-012 and Ubenya. Give us P capsules. Give us no one. Bema utumin kosinani Bema and Sawat Ubema na yawim unsuo ni nya ho obehwim a o jonso a wo afa give us capsules sisi yade ayamutim eno so ya boa ye ho ne nam fa P capsules no na fa ko ni ka ho wono ma edwuma na give us about me shana to typhoid join this wonu mu ato na ye immune booster so ama ho give us GC me shana ne capsules eno de sansan ya etiegu oba no ni be ma no e ma ho ne nya kono ensu fite egu wo no eno a ne beboa wo 0543222470 kangen ensu papa kangen aye num supa aye akalan we bema potassium we oba magnesium we akoda ni nyina we pemfo iron aye akalan drinking water komodian so be kangen akalan ni pedua no aboa nyina 0244449191 Joycam Roofing Company me boda so a ya di IBA na me ko Joycam
MSL standard sheet any accessories alozen pre-color coated a self cleaning property joy can area mfano a jam fano fano ya no leakages no rusting 20-year warranty mpe we dey na pe enkran ka so Kumasi techima sunwa temale boga wa Kumasi ye so oban ye ne ampa ba mi police station dey anim hwe 0540125816 joy kemana osinya mi pipi wo soro etimanisa Lawson Herbal Center Dr. Lawson the virgin doctor 25 years in existence wasaya de agege ba so bia wodie bebre be ma utumi mo bra bia kete Dr. Lawson o jonso a wo chi bomode ne ko unsuo kwabo ni atete na be ma na mu saya de ba jo wuni atenka kan ho ne ko atenka wo Dr. Lawson ya mukro ku wuni atenka don de se jeje na ne madwane unam ni paduan bra ye hu haw ade a watira hu nyina da kokopuma wotuni metifo akonto ba bia to no bia 0248 we a BBC and papa fee Boris B was a proudly akoko dear Denny dear Mary akoko no akwa bia e organic come Bantama High Street Santas runabout Poku Trade Fanambe 05444445 BBC a bishop me kwako penny 75 wuminsa yawo amrom plot 17 adehye market me pacho adie bi a wo pay ye empempena de hwe mensa ogugu mensa ne me gold efe na silver ne bon so da fom kama 4 cities 15 cities obenya ne ma papa to amaska buhunwa omotimi afre obete so enso ediamo 059-858-5219 ebusuafo menimia Isa ena etwetwe nkomo papa ena ja wo so obey wo ye na ja wo si 1 year kra ne be ko school na eden enti ena mka say 1 year de this akwara nya 2 years ansana mama na ko school na o se de be chinchira na msa na ye kwa ba family me madi so munya 1-2 years ansana o ma ko school ena o de akwara ko school nti wa na o de school fees ni Sunday me na me de ma no enti emu ana na asem yam mi hu akolan bia na me yam ahimse akolan no enya me ba na eye se wo se yekoye DNA me pa cho munya na mfa bai wa ne maye yenkoye DNA test enti me fra ba kan chen se me pese ye di akolan no ekona ekoye DNA test na o kan chen se onu kura sa na ope enti waka sa na msi yo mate enti na akonto bi da manim enti me nam kwanso na ne maame ade che na ne maame me tu kwan na ne maame frem se ni baba ka asem bia che no wo twem ya akwaye na ni ku omunfi na omo no akola no enya me banka omo fa mra me nsenhu na me di kire omo no o ma me ka sa na me si me bia me kome me sa na me be sa de na me da mani me ba na me firi omo se maba na me ko buku appointment nti ade chi ya na me no omo ko na ekoye test no nti test no enu na test ne baaye test ne pa che se akola no enya meba nyabotre engwa mpre ho enko hokora asesa nyabotre momfra baba wa ne mayen manya no danke aba Dawood aba mo man interest na mo de momfra baba wa ne mayen because the for the ama me mani abre no me nua ba me di asem ne baaye no anopai because na me frɛ ababa wa no se no kwasem brai the way again ne maame ye say se DNA results ne ba na se nye ne ba ogu ne ba nanim ase obetware na ma ne wo afini nsem no na na odene ti me fra baayewa no na me ne kasa na de oye kire me fon so kate me kura sorobo me chese utim so no wonye na adwen se na sebe DNA no so ebe kire de besi the kwasem judge na se eye bra yi so ba eno peso ogu abaya na ni mu ase ya nhima no sanye ne banso de a every week enemrem be ma be na obema oba 10 million e baba akop na awotwe o enya bosome wajiska na se sa kra na ofie sen no maka kro tiri ma 20 kama no chechecha na emayiwa e de asue nyansa kwan wo mo de nkrofama ma fa so ono anim se mpren a me twi me double date
wanyemu a wo de akosu bi no de akosu bi abi je manya no wo ye ko mo amunimu drowa TikTok your friend Jackie Apia what ya safo mo kan kire ni see ehia no Sompa TV so yes sir obetiato ye di kan friend no ene jo toto ayampia ma me no kate ko no but me de eye adwuma se beya enkoye se ye tia ya so tie fa ansan ye the results na to TV so no pick hunu bi pick call no ti pick call no come on Dawood Pacho Simedu Medase mama my enchia hwefo ne atifo nyina Dawood Aba Hospital kai obi ase yeguso ye adwumaden wa pomden ho eti yare bia ha obi ana ye besero se bomoden a ohwe yechi ankasa Western North region enti yenuanom amo se hwe asawen so se wioso debiso bonso kwanta dwabeso echi amo nyina udru asawen so a ye wo memenda kokko abaje kronkwan so ho na Dawood Aba Hospital na oba Asante region so dia baby oba bisu Kumasi bi ara fe dwosoka over dwosoka na catch you meet and a driver so bisu krapa Metro FM krapa Metro FM abrosana kanena Metro FM yemu adwuma no ho na Dawood Aba Hospital wa yebo adwuma joda kopem memenda anopa 7 am na Dr. Satrase for consulting ye adwuma kopem no nom pacho ye say yare bebre ye bre no 80 enti se ye ntimi amode ye so enti na da bia na ye de number ama no enti wo TV ye number no go screen ase se wo tie Sompa any other media houses so a me pacho numbers at Dawood Aba Hospital edidi dwuma 0244 88 6437 0244 88 6437 offer your numbers here a sign support WhatsApp enti yenuanom amohwe wa amano ni nyina no de how be offer and as we voice note you know be kasa kama ye wo Dawood Aba products ewa abonti enti baby awohwe ana wuti efiri bia no ye wo Dawood ointment ho eno na kasa ebu no mpemu ye oya adwumaden na wo ye mpaja ye sorry idru anwumre obi okudru fi a ne didi kredin wa bre me pacho udra no ape Dawood ointment na de biasra na wanya 360 capsules no ye friend twi na memene oto capsules na no ato ointment no pacho enwumre anasa anopa bia wodidi wia wa take breakfast wie ni capsules no miensa na nom fansu nom we be man so ampacho obetimi de kubinsu anom so we nya kubinsu outimi di nsu pa enom so nom miensa no pa miensa enwumre obonse no so ye ntini mu adwuma obo a wonsa no na ye titiri wonya Dawood 360 capsules and a Dawood ointment na ebe baby a wo bia wo hwe ana wuti bia no me pa cho drugstore herbal shop pharmacy over the counter obi we dru baby an nsa no say no the fingertips na na hwa gine ase wo de so ade mu kra wonte efenfim no unya Dawood 360 capsules na ode no miensa no pa miensa nwumre ene obenom capsules na nko a wa wonsa no fimfim odu baby a onan anasa wonsa timi yetitiri nasa wonsa na gene as a light a shock no obehia Dawood 360 capsules na Dawood ointment wo me Dawood Aba Hospital ba Asante region nyame adom yenya afi enti nyame ya adoma ochina eye first May Dawood Aba Hospital asheshe free health screening ochina say holiday ochina yeah ye di ejina me ti se do go bi no aje contract that's right enti Dawood Aba Hospital management asheshe free screening from kwa ye di 1 year anniversary ewe hospital wa ejuso krapa Metro FM anopa no nso na doctors atrans nurses enti baby a wo free bia na se wutie Sompa bia no nipa bia no anka abro so kra every month what the went me anko kra busumi bia ko hospital ko ye check up hwehwe ni peduam because ye mu bebre na mo ye wa hoden ye didi ye koba ye sori ko adwuma ba enso yare ye hyehyɛ ye ho ayenim yentumem obi o timi kasa media menyare o media be 2 years kra me feel okay but onyare no e wo ma na utipae wo nanka onyare no wo ma woyem edru time bia utumi sa se why basa se bi why timid why tibo bi nyina ye science bi e dead wo ni pedua ma e bo nka se ko hospital enti na Dawood Aba Hospital so o chena nyame adoma ye free health screening bra ye hwehwe nipadua ni mu ama problem bi wo mu yade bi wo mu a ya no hunu se bi sei na ekoso nipadua mu enti nyame adom ochena hye no nso bi a wo hwe yesisi a na obisa se ede ho mesro so oba ye be screening ewo STI ene infections abu
syphilis, gonorrhea, and chlamydia. Uba syphilis na isi a baby abefabia and we nipa best 10 age and chair. The best 6 and 7. It was syphilis. Obi wa when him say wa panie, but upon se panie na wa when you know. Osan hu near maybe Miss Show or ba na bema. Syphilis nipa sorry ni nipa dua so. Itimi masabi obi juju ho. Eno no syphilis na paralyze wa. Eche wo nipa dua ni mu mienu. Efiri ni sisi ekwaka ne na ase na adwojo ne ye de nipa ni chi yes stroke ne ye ne stroke adru mesro syphilis is very deadly and very dangerous. Syphilis state me mo obi odanya ne say ya wo so ne ni ba ko ahun ana ye obi ani timi ye ko adru mesro Dawuda hospital say enkope me say doctor be ka kire so bibi say na ye wo no men ko tutu no bi nom ni tipai na no afa ho o me malaria ba no akoto malaria dru o say wo kidney o say wo liver eni nipa bebre nam ho a wono makọ hospital me ya ka kire wono me say o liver na say o kidney no hepatitis B ena akoye common me show men nunum nuro bi brother wo the hospital so o chena free health screening na wo de bra we akwanya pa we to do hashim. That's right mama oba ye be screening yade bi wo nipadua ni mu a ye be ka kire hepatitis B and a war and I say be a winning or the Yan say warning or China Yame Aduma Sakoya for Fida or the Otifi or China Debia or Ebia Wojo Homiana or Jumama win Yaquine or China Yame Aduma Froka na bra be hwehwe ni padiem na na yeti wo ni bia na ebi ka o we de na se we de o se bi obi na eku no ana sister de enra se misia no papa ya no pa ekura me ne kasai but emu bebre enam ho a ye high blood pressure moja bro so but ye nim a science ye on check up. Dawuda hospital so ochina nyame adoma ye number no sign fa ye breno ya ye bene 0244 8864 37 0244 8864 37 0244 8864 37 obi na wo da wo dwonso bebre mesro ni nyina bra behwehwem oye bema ana oba normally no nipa bia so okoda na nom nso bebre na wutimi dwonso bere no nso no wadwonso abro so aye mienu ene nipa bia timi da na koma ne ye adwuma mo wa ho oden sisi so but edura na jo awudwonso be say 6 times and 7 times me pa cho bia wa no musuo bebre o ensuo no wa no abro so kra no miensa na wo say bia awudwonso but oda ya kakra na ni ate no asori no adwonso oh me pa cho ni nyina mu no anhwe ya wo e be mema na fam kra na du ba bia are ho be ma de bia bompa ye se sebi okopem se obewu ne ya mfa raba nto be ma mu da me so bebre na prostrate enho aba hawo ba ni nyina mu no fo anu akoto aduru bia no o chena nyame adoma wo de faka na bra eyawo na woni ukunu awo ma na de bia na oba kwa aware na awo ma na be ma na chi be ma na abusua de pressure si oba no so mesrawo emema bebre ba ya so ya wono ba ya no denden ni doctor me ni problem o me de bisa no me ye adwuma kama but enye se be metimi no oba de no nkire se wotia bi o betimi anyam no o betimi ni na hia be prince ya but so wa ho den no so sperm cells no ewo form am say obetimi ne ma be de oho ahia mu edi but nyensan na entum enti eyawo a wo de otena nyame adoma muntu ana momra yare bi a yanka ho asem bia no otena nyame adoma free health screening Dawuda hospital ye wie health screening no so a wo kofie nso amepacho ye special package health screening ema special package ade a rain feeder ewo Dawuda hospital o kwa ye san wo ade a ye de ma seje nafako ewiase no mo obisika obedi awie nemu me ye wo ade bi a wo de che na ade achi bia na ni boso wo kai se asumese ne mam saade o se nyame nhira no nyame nhira ne mani payode for ye brena ebe ye kira kwan wa dwoso krapa Metro FM abro sign mo kira anopa no nson ni ase free hair screening ye gusunso ye adwuma ye hospital yare bi e ha obi abra numbers ni bi 0244 8864 37 0244 8864 37 and 0201 681 717 Dawuda hospital osibia mayarsa edua mayarsa mpa abije manya ba aywa no wate atomu manya na mayen mompene mayen na emra ye twa ba aywa mi se champo tonte ho ansa ne de results no kura ba beto so so mama me dance
so mami won say enewiase na at least say ye di ebuo so obi yakoda so obi ye pinini say ye di buo emma saa enkrofo no mami aya asebe oba akofa yefu so fa ne so odi kotu obi animu asebe o amamre no enye adwuma mu say enka wo mo kan bia nkomu hia wo fie a entoto ye ne be kama mabema no kurampo no hu se bia ade bia senate na se senate russian de ye betu wo se ye dwom ti kwano tu ene wo fa ne saa na wa fa ne saa na resource ababe pie se ye oba tan wonum se wo ba wo fa na wo fa wo ka asem no wo se wonna wa bodi je se wo ma me no wonum se bia wo ba no ade na ya wo ye ne ma ne do so wonna wabo din e kire se bibi e wo honum abranti mabu ne pa because da mani pa ya waji nyinsan wa mohu wa wankasa o hwa koda no na se bi 1000 Ghana kura no obi e kira de wo baabi wonya se sika no wote ase na wotwe boso me kura obi nya na wotwe 1000 enu ntene wo mu twala be wo mu nyi bia ya wo mu nya wo mu sika efri na me de ne se ewiase wo bu kotokwase ano na onyankopon so hwe wo wo se ewiase no wo ya de bia awade be mo wo ya na de dru baabi na enukure no ayeden apie se ne sense of mami bio so no kane na se ekoye negative in fact na je se enimguase aka abusua ni nyina oye positive and negative ewo be man side ni negative na je se aka abusua ni nyina na de enimguase aba na se bio enipa de enkayampo obi kura to me ayamfumso ento ne ni ye na no kasa no ne ade so obi ayan ka wahwe akwa na dum pempenso sei se bia ka butua no hu kasa de bi ne ade kura after we say ti doctor akoda na so se ne we akwakodo ne dia aye ni bresem ento wono so na butua empre hello good afternoon hello Pacho Drowani Pachai me Pacho anopano me freu so for me na ka Sompa TV so me Pacho Matilia mo kanina Pacho Matia Pacho mo hefa ya wasuame hefa ya ni no mo 10 opposite bone mo 10 opposite in hotel and opposite okay matter tu ba na Pacho no ko and ya kan ho bra no pan me frɛ na ka wuta asase ya me Pacho dabi asa no tie bia no a anya ni ko obi amudro wa me Pacho meba skutano Pacho meba ye DNA resource kura no wo se da me Pacho meba me Pacho meba me wo ka hwe no phone fa me tie mat meba wo ba ye twa ene ye begeta eyo tewe de twatitia e de amaye yo nti we de me pa twa bi je fa resource ne to so maye now de ye mfa to so ne hwade kakra bi resource no we he ene da so no mo ma ne nkosoro resource ni nie mo ma ne nyina o blueprint for ene ye koye we no blueprint on BBI accurate come on yadi abedi asidama me mame lady chancellor efe amano the Queen Eleanor the first. That's right. Me started ya me show ya DNA sembebem na me frame me mame no se koye no blueprint the any pen say blueprint wo koya results from the kwabrochiro UK naba akwasem enti ene da so no ba to man kwosoro kakra bi ne hwa de ye wo DNA systems ene wo DNA criteria ho no systems no eye oh mumani kwosoro kakra ma me na ye hwa de DNA criteria no be ma ni din na wo ho no ena akra ni din Fideus eno no so eto aso no enti DNA criteria se na wo fifini ye papa ne ho na mu akwa ene ma esese ne ba ne akra na akra ni sutumi piki bi kwasem enti wo a
the di kan ye 15 16 on sa kra na fa 16 17 a man who baby ya 15 a man who baby ya the to so me no 15 15 akra no so de ne ye 16 17 a man papa no who baby ya e na de to so no so 10 30 akra no de ye 11 onim no who baby ya enti fa kosoro in conclusion no fa kosoro in conclusion and o ma twere wa ha se Nidin Owura Nidin Mohammed Rafiu ye yi ni frim se onye biological father e de ma akoda no kama eti bre ya wotu yi enye ne ba ne akoda na wotwe bia no wo ma no 10 million no ene ase kura na guo no. It is practically proven that Mohammed Rafiu is not the biological father of Fideus Masuru. Tia. Enti kaweno kaya chaupa. And yepa. Na ya nyina ye dia no atumi say. Sabi obi kra D4 the pacho. There must be a decorum. Ewa ha. Why? Ento atwandros wo se me kasa. Wo so de wo ye ase kire sen. Judge Moyo. And more than say, Miss Be show now. Be judge. Ediano, Yonko. I told the beer. Obi cry to me, adopt Ubiba. No, I can I any ba. Casade. I dear way be being with to me a come. No, was him. Me friend again, and upon I run this on with your penny to penny. And any bar, a car was born. Canadian man. Piao. And my will be see mamma, I will can ha too much. 1 2 minute and yam 1 2 minute and yam. You say we are doing a cacao on someone. Yet you best so comb. Paulina Brim. Naso Musso mobile a trail. Mamma Medasi, where you are down, Mamma Faquena, we so na me na mebra kwakuche or landing, so I say, Yankopon, one shroud. Wado yenti and Kora. Oma on kwame bre enka wonfie ho na mama woni won kwana so amen so mama asemo se de da bia wokan e mai die mai wa bi gu ni panimu ase e mai ni mu ase ankasa e na ye bra mo fadi e ne nto nchen e wadi yakopon wo nhira bre yi na wo akoma se wo ba wo ne natena na mogyae bo so me miensa wakwasa ba se menyem wa wo hu se ade nyamia na so o anya hwe se nipa de yampuni pantina gena mahwe na watwe bi 1000 Ghana cedis enti bosumia e wo mu nan e 40 million bosumia na watwe wo mu 50 million na se ya calculate class e wona wo twempra no kra da nchen a bosume nkono ne kra na wo hwe wo ama 50 and 40 bosume nkono no enya sa getting to be 400 million you ni nyina ahye agu ene kan kitikiti e wo mu it is hard de we ya wa wonim se enya bra Muhammad ba na wo de be share no na ma me ba tan so se bra ya kwaka se enya ne baro nti wagu ne hu fi o se obedwale no ene na resource ne da ha no eti ma me bra yi wa ha bra momla medwale no na no so ne hu nya dan emfi ye woni ma bebre wo ho ade a mo ye ne nye sabe obi abrante se waka na no atumu a kakra woni nsamunti na mu twa na be na wi ase da bia meka me se die wo obi a wo betwa eda wanim eye dokoto o ye dien obedokoto ene bi na wo ho no enti se wubu abapa na watwa no sa ababone so na wubu ya ababone bibia wo beye bia ututu fom e de shekoko de befifi abasoro ama nipa nyina ehu ababone a wo ye den wudu ya enti mai wa binom mo hwe mo huye na ya maamefo bi mo soso a mo ma edi sa bone no ana so mo tu sa na mo bi eti sa na mo soso wo mo so osa kwadi to blay kire se bosume mi yansa na wo mo break ye wotumi fra wo ba ni bisa na bra na bra ye se agina se nkwala ne nyane ba enam se wo hu se wo mo tu ana mo nti wo so chenchena wo ba no so ho ahwe no ama na beduru sa abre ne mo so of mame de me kan se ye nua ba jaki so wo ba de a ye twen no e ka bi e wo mu bia no o mu betu ama brantie yi na se de ma meka so agu ni hu fi enti de ne resource ne ba obedwale ne ba no e na de abani enti o mo so mra no obedwale abrantie no na ni hu fi no mutua ne kama no wada na de hia wasafu nyina hu so wo wura yi ni one ga ne na wo ye because so we say mu ko ye die no na sen oba no one ne na wo ya eni mi donya me ko de ne be ko sante ma ho de na o mu ye ne die kabre o de ne be to forma twena se eni onyankopon ala wadi ne ho afofie se abrantie na adwene mu vita fine one ne twempena na nyempra twintwan a nyi sei wom na mo de be
kadre no wose wo kwawo CS nyina bam ne ka 35 million oto diapers oto no cotton di for brema judge mitimisu di obeyo hu bia ye pekura da fom ni emema yewu ma hunu amane dodo yewu enti die kosuni ese je ebe pantimo o tubo bebe mo omo ni akuma no omo popotayo ameme na emu oya se obehia babawa na obeyi wakuma mi se odon na babawa no esori firi hu a ne ono akoba bi ufro akọ enjoy just wo die obubola so peto ne momonim eno okakai because obenya bibia dey every hunti na akoma we no e obabi akoma we no obabi na onyankopon de ofo ne bo onto ntem eti na ye hwemma ba wo mosiso abrabo we enya mina mekasi o ge na kaso akese no dada yo wa domino ho dada because be ma no ne na wo no krampo no enya de obehwe no empo wa bagye nyinse no wo pa ye make don de wo ye va sa ho be ma no de nyinse na ye ne nyinse na nkata no wo ngale ge weda na be da ko re no ensu na bra we wo pepa se ko ba wale de no aka kire wo nka se wo ba na wale sem no de bai judge min ka se wo na se ni oba de wonim bia wo yira na wo ni yire na bi akotwa no na nyinse bai se obeka judge na so judge no ka wo mti mo wale judge o mti mo wale nai eti bia ka ge ko ba wale no se nye we na sisie ene ayi a judge opa busa no se ko nti asesa oh eti niema e maba wona foto mo so no enye obi na be se be so fa mama akoma ne mo ntena mo ne mugu ase ba se ya ene mema na ni ate o ne kwasem je wa man fa bibi me hye no obedi pa ko ye DNA na ne kwasem se DNA na ama ana radio station Sompa Nkomo ama akiyeti ate o emema akiyeti ate o abrampa ne abije mu hwemu yo na yi wo Yesu dimu mi wo Yesu dimu obabi obenye ne bia lo ofare ba kire mi wo hu na me chese oba wodi o papa anya se bi dia asamo na ye kai kire ye nua ba ne se no mi okofa to no so no ayi wono ne pantoma ayi onasem ye ka bi bia nkire no nka echo padi de ka makura o say me ne katadi for say results we no wonye ntum eti be ma ne so pa o mesi no ntwe ne va ne ko baabi no mo tun kwa bi no mo koye ne ye e won so ye say dia e no be chaka ma me wonni masem na wo ka wa fere pa wonni blueprint eti je jo mutima ba so oba eti mutima ba na da yapon awurade yakop ye be pontre e wiase ehu ena ka mesre bra Jeff me ye de 4 kura to aso ye be wie 6 mutima ba ena ye be wie 6 eti esuboye meba wo we fa no na de mi ko se oba tanya oka ne ba ho mesi mame fondo ombe mo mama na wuwu mame te pia bata mo anchire mo manase a egwal mewu because wo ye asie no se e kan bra wi adwumu pa na wura na adwumbo ni ba mu a enyo ne be yo bobo pam ya buoku difo ablantie e odi asem baaye no minim na koma ka wonyi se wonyi ge ihwe da se nye ne ba ko beka se onko na niamo ho na bai wa no wo kire no na na si eno peso me hwiase nyina ye baje patade bia baje mi e mekwa ko gina ko mi adwaro se kwa de be gina ho am ye adwaro se on so gu hu ai to so me adwaro no because we gu hu fin because ayo no na ye ne kwese ye ne baka jet ka bante se o si kai ka no to no me se kwamre ne be kwa na asante ma ho na me ka kire o etu so be dwalo mi was support ho e ko to bi e de alata sam na be dwalo ni ye dwalo so ye 1 billion ye twato ho eti jeje ye nto aso ne ye nkwa advert kaka na ga na mamuru aho so oba eni ye twa no prophet nso ti akire prophet Jamfi Bible no kwa for so ti and the Bible kwa for ye be process ye da o ka waka me say ye be process so ya fa me patcho 3p garlic ye de ma nyina ko ho ena de piwa ko 3p ama wo mu ya ba ansa ye de mo nyimu anyema ka ho braye mu hawo kasi abroso na no sai otititi wafu aho no bebo wie papa baby oto no bia benya bi Olinak Chris K eye toa Gabson ko sure be pai kai Angel 0248928824 we
ɛyɛ faith enuo ketewa prophetess Elizabeth faith na emuaw wani huna de yi tu yadeɛ stroke kɛseɛ da so sisi yadeɛ wama ne hunu ɛwa uyemu pressure and diabetes unan ahohono ya wahene makɔ onse twi kowom nkranso to mantie ko junction takrade anaji police station American House 0244 583 859 we express group me ko abroche na ya babia duro de minta ga uko jintete me ko scholarship ko suade Canada na maboma UK de be preach aginya me ma me ko kra IELTS express group no no betwa o ticket am we nurse baby a wo beda wo ni doctor 0249000448 na onfanko judgment me judgment o sen kora o sen ye tokuro dem wonu bon o sen it's a ma wa adwe ko se da nya adwuma o sen wa the friend kiss me quick wo de wadawro ma omu no bo no mta kasa ka mu aya na omta kasa na ajim eti bra na me judgment na o sen go na kama o be polish o sen na eye o be ye ne kama ma 0551 39582 0598 405674 yeah we commence à report junction total filling station chita magazine off market road nungwa koforidia sakrade enso ye wo ho TIME tam hey tam ya san babiem TIME time wona me o ya people to pay no wonu mu atoa ka ho me pa jotan HBA eno na ebuan sawa mampele product so bana no nyina na wona ho ama ho so atso na mu ni pedia no 0244417669 eti na kire se de ewo ho no no ya baba ne so oba ye twe no ye twen no oba ne apon o kire ye be so aso onu ni case no kopem se ye be nso otua Abraham tie no e ka wa bo ediama no na ye sepata pani pieto edemra na wuro nsem ode ebebum ka ye wenka dwatoa na ka mo kotokoto dwatoa ena mo kotokoto na we dey esrew me hu dey see we dey esrew fache na ka ye di na we dey mo no mo kwayie ena mo dey kokromotie ena mo dey ba yie dia wo bi so dey sutro dey be hia mo kwana no me pa cho faith ma wonya na betra se pam cho bebrebe na ye hunu de ye ho because e dey ye ni se ye fia ko wi cheda akwan nya de before ma faith ntrase ma ye pa cho on trase sa ye okra kam man trase no fie nwie faith obo yakutia nso bebo bi ahia no onu onim ni wagini hudi nti obani din wansa wuto nupa wusuro hwe yesu nu adwuma wusuro bronyi wusuro bonita ya mama Elizabeth Faith ya we ebire onyame amani tumi hu nu hunamu wo se de aduro tablet baako obekrim yade te se sompa bro sana to fom papa din komani enku ani bela se sabre mi fa kwanya we so na me ntia obi bia wo hwen na ye na nyame asene nso ode adomye prophet Dr. Elizabeth Faith oni prophet David Faith ya umuda Divine Church of Kina asafono ano no ye de ntia sonkomo bibia eye Dr. Sine nurses ni nyina nso ye chia mo sonko kwan so na enne nyame de adomye ya ye wa hoden de na chese yeguso a wono aya yade nti omuntimi nko bebia yade nti omuda dem yade nti obi aya na nimunyam apepa afri na yonkofum yade nti obu a na nipa de bu no odo a na nipa de oma no nyina no yade nti onya saade ni nyina biem no na ese ontie no mfa number we na se wo fie na wo hwe onyare kura na fa number no fi se yade de yade ano a ebeba yaye nipa yedidi a yehumi de ye de yade beba na yehwe hu se yade ne ba ahemfa na ye kwa akogye apom de ho tie eno pa ho a ene Ghana no yare a yese wo ton yade a na onya no aduru eno nti ye yare a ye taakeka ihia obi e ka che no me yare me hae me ya yese ye ne ekoha eno nti na mse wo yare o fa number no se ne ye be ya obi ton yade a uhia no a wa kire no baby pa onkonkogye apom de papa fi se yade owe ya yade se eba na sa wo hwese de ositie wo ho ode akane na wo na nne yade age wo ho ode no na wo da faako na wadua na akane na odi nempo yesakoko atre miensampo mawa ye pa wo kyɛw sɛ giwei na numoduru ɛno ne ya na eme ya fi sɛ kane na wankasa yetwa wufo ma otum sampa utumudi na emu enne yade nti bema tenti gamu oba ya ote na wade papa ase ya one ne ma
ene ni kumutie no na yade enti ontumi nye no ho bibia meso ma ye ntwen ma yade ne mansa ne etu anam fi se enuane ye die ni nsu a ye nom fama ye home no asai enu nso na ma ye nkwame de transasi so enu nti se opesa wo nkwa na ware wa asasi so a make sure say wapom de da obe check enu nti ye free medical screening be da fidie nso bra ye hwe oni pedua no hwe ne ye hawo ne mu ready pedua mu na ye hunu ne aba ni pedua mu a ebe tete wo ebe ka wato ye fidie no wo be hye mu a ebore ni pedua mu a yade a ebe busumi nsie di wanim ebe ba no enyama eba te beba no afidie ntumi hu kire se afie di wanim busumi nsie di wanim yade wo beba eba sa enye duro na bia wo se yedema wo nemum ye kira wo niema wo ya ama yade na ebuboba na watwe ho afiri ho edimi sew faith obi ba no de adanse aba nipa dodo na aka se o mekọ ya nche me ho to me no kre efiri sɛ yenya adagye ma nipadua no yɛhwɛ ne yɛhɛ nipadua no na yɛmau nipadua no so ne na du yɛkyɛke wo mogya wo nsuo no ahoɔde yɛde mfidie na yɛ adwuma wobra mfidie guo no nyɛ asɛm ketewa ntimi serɛ wo mene naba ne tudwafrɛ fa namba no wo de ofre na oba enka wo yade ye ne ye adwuma ne se ebehwe yade no wo nipadua no ne ehunu na yam wodura ne yade no befa e betu ase yade no kwa emabim eno na yeye enti obi me metena ho mekasa asemiti asemechi yade na beche memfe ene yade ono ankasa ohu de ha no but ye de fidie no bo wura nipadua no mu dia ye behu ya check body mass index ye hunu ne ha on ye modura ebebo na ma nipadua no nya fa hodie e wa yaresem number no ye 0244 583859 0244 583859 Tigo line here 0275 9694 14 0275 9694 14 Mesro say bia o maami bi woni mfiri kwani mu na na bi ni mfiri kwani mu saa nipa no ye papa no ye nananom omo mfiri kwani mu no omu hie duru ano odin se de ye mrante betimi ano mesro bra wo de mo mfare mra yen na ye hwe nipadua no so ntwa so aduru ma no aduru ene ne befa because obi enya mfinhia be aduoson na onum aduru ano odin ti onum onna obi ba na oto na sam so cho to a obesu wakogie duru se o de san ho yade but na akodane o haw akuntia no fi se aduru a onum no ano odin sine onu ankasa nipadua na ho odin ye wo nipadua mfi se aduru no ne content no ene se de ye adwuma wo nipadua mu no ebroso e wo maame no ana papa no nipadua mu temi so fa ne brain ne nya daje me nipadua ne hwe ne ye nipadua no ne ma na so ne du obi nya stroke nya e no ba konom de aduru asra no no mu ye ne sane ade stroke no de tie ni se wanye hwehwemu ya ade stroke no ba ye no ebe ho ne nkwa na nyina because stroke no ebe boy nkaye mi hu se oba oti ho onata yu tititi wo wana ona asia peja uye adwuma kakra bi no abre wani su tabiu uye adwuma kitwa bu so okuma ebo uye adwuma kitwa bi ne mfifre ti bebebe wo ho aso mo yi dududu ye steady ahwa obi onya stroke bi animu odu wo hwe se de sitie no obi onya stroke bi apeja na animu odu pa ebo ye nkaye mi hu mesrew so hu sa ne ma we nyina ese ebubobo wo ni pedua mu a ma ho ya hane bra fetu mi pat clinic ni mu odu mesrew obi na wo de ni stroke bi na stroke mba e wono achia wa tum sa wo sada wo seso wo ye hu bibie yeye mo fa nmre aka na dwene kora mo fa nmre mesrew obi na wutie be ma odwunso awo bra nsa na dwunso na ba obi ho a moti bus mu kwa bus na gina no se ye den na onwunso wie obi tumi nante wurawuram kono ho because ne dwunso no o chim bra nsa na ba ti o gina bus ni nche ba bia dwunso no aya asem jiso wura chiri ekọ ansa no no akugina wa chim de ope ansa na wadwunso nyankopon so ye se dwunso be ma wo dwunso a eni kwa sa wo chim se de oba ekọ awo so ese wo gina wadwunso do baboko wo dwunso wi na ho ato minua be ma e ma dwunso nso nche ho nche ye ne ye di dwunso hye ho se ye ma ne che no ekofa how bebre efri se e basa etimi sa wo kidney no nso enya se ye ne enim se Ghana ha dialysis machine no koda so ba ko pa etwam 8 million week bi esa oda so 2 times into unya kidney problem that's all better dialysis machine so every week bi na so unya about 20 million and now they ye ho adwuma na be den na se eska we nya ntintwen e ma o kidney no ensa ensa no ba miso be ma bia na bibi nti odo be ma na kura baby wakwa akoti enam yade se go no syphilis candida chlamydia fabre yen ne enhwemon mi hunu se de sitie mi hunu se oba ne ehwe na syphilis a ya mo syphilis edru menko yese o be ma ne mu kekaw emu ya o ya
nsu fita bi firi mu bentu de wo kwaji eduro bi anom da bi also hu say ade na eye ono egono anase enyina baba syphilis ana candidiasis eno na wosa hwehwansa na wofa ho adu tibi so bra na yenhwema mesrew ese wutie me oba o mensese no maye bra na yenhwe ni nti amensese no maye because ebetumi abase ade bi na esi kwan ebe kakra no awo kro wunya bi so mensese no ma betumi de fibroid enso aba entwen ma we nyina ma wonya diabetes wo tra ho ama diabetes na sewani diabetes ba timi sewani eba wo ye be me timi ku be ma be ma ne yemre diabetes kro ye timi sew kidney diabetes ebetumi me atwa wonsa ne onan e wo se ne tembiari pe bia wo check sugar level ehuru ba bia du na wo hwe se diabetes buboba ye yifiri ho ma misrew yade se de si ye nipa ya ye pono no ya na areho wo soro fo beba na wo twe first week second week o mba be hwe be kakra no obi enya adaje mabiem sa na abusuafo na mfofo beba wo chekura bia bosum mienu na obi odo wa na nko no di nkomo frew ba wo nchen ne ade no o ma wo nchen bi because ono okoye adwuma yade age oto wa ya na ya ye hwe ye maame no bie papa no bia nkomo nyinu ba bia na ye hwe se de yade asia ye omu a ya na areho ya na emi yaso obi ba yanimu a otum sa mpamami se yade so wa hode anko pebre obetimi ya hwe ne ma ene na busua ye papa yi ohwa se de ositie ko betimi akwa adwuma ba se de tienti yade na gina boso misrew ma ho ye ha babeda fidie nso na ema yade ma won dadem ema yade ema won nafa ko betimi ba oso madam achi sa mintimi na me ho mintimi na me mfim obi anso ni ne nchen me so me de number ne san tudwa yo kumase santase ahene ma ko bi 8 mu okọ western region obogo so station oboga dan Accra or Santa Maria Nteku Junction, Koforidua, Poly Junction, Landry Managers Road, Miso, Mua, Water Cradle, Monko, Anachi Police Station in Chope, Miso, Uba, and count Yadi, Yon Abaka Yadiache, Yenny Edgeman se bear Yadi, Niama Hodra, if you trust your quiet maybe, Yadi Bia, Jemmy Bodi, the Mamma, do the Faba Bedain, now Baboons and Pa, Yami, and Namia so a Edgeman, Nambano, a 0244 0244 58 58 38 38 59 0244 0244 58 58 38 38 59 59 Tigo line here 0275 96 94 14 Nyami shopi yada se ya maame Elizabeth Faith yetira me nua ba ma betra se na me musa wasem atwa to na tena se twan na ababa awa no so beba awomla na fi ye de try case so oba ye de ye wo ho me pacho mu nyina ni tini free so maye na ye hunu de ekro enso so emfa ema me pacho ba wo de ba ye no botaye pa no ensen pese etie free one because eni obi ani muguase ntini ye wa ha na se no koredie ebeba ye society mu ye ma ye nananom na wo mu afa no wo so ba no wo de be ye sua de enu ti eni etia no sisi no koredie etimi nua ba ma maye no di entia ba me ba no me ba be dam na kama bo since time wonyim ye no me hwe na hospital me na money skato eduru wo ye na amu ye no operation mia na me ma 25 million omukoba omse anso na me 1000 count 35 million na me go to hospital 35 million yeah enti kama bo nso me pese odi misika mame me mpano no me pese me ne banya problem bia me ba be dam na yanka bi ma no tua misika ma ti me pese ye disi menum pefa course e was asem simenum pe emfa course be me na nyabotre ne tie de simenum pe wa nwuram ntem no ontimi nwuram 055493193054892191 emu ye niam a ekoso no e wo Ghana ha me ne onyem emamu wesu wonu wanim sade anyamia e de abayire ni kom wosuro wankora akola de be ko esraj ye de be ko social welfare ye de be ko waju ye renkrofo mo ja adan na de emamu wa hunu amane hello Because we are the better. O ka se wi ana me meti ene e wo me kasa wa ha ene yate eti se wo pese wo ka bibi kire yan abra na be ka kire yen 0554931931 hello di baby aka se free if I show me ka se free awojo e fe mo na bon kansa onu abu ye ntie o
to be frank, a poor time would be in the power. Because a person, I said, yes, a mobile. If you are monster in your women, no one can ask you, and any secret, even if Tanya Prano, Monte Mabema. Then, because you boy, yeah, that's a pa. Mimi so, yes, so now. Ya ni ehura gina emachi ya the emotions oba sam nya de kura na emotions ntini agina oba achi oba ye ni dua nya de obi ansoso ne so ene ene abawa ne kasa e no ko kasa yi ekire ye ya kai bi kura nke ma ha na wono se wono na wono so wo chimprai ade na koye results no fufuro baabi wo bra ya send ama ho ene so no de wo de ne be ko baabi a tie brace on ne be ko baabi oni problem but ye be ye show no na obi ahunu de ekoso e wo wiase because ye koye ne de na ekoye se still e pae a kokoam obi anim sakra ne nyane ba enti ye nya ma wiase nyina hunu se wei nie e ba no enye ne ba tontia ne kama no. Hello, good afternoon. Afternoon, Pachodin baby akase free. We in the quality that some place na me ko boy. Yentie wa na ye ka ba no ye chi bia no mo hwe na mo njim sika no man because the man bi wo mo bu na makwasi adobo. Because ba no mo hwa wa prepa ntini kana mo njim sika man why madaro ma. Me da se. The bia meme huna mane nkola meme we huna mane o ma ye mobo e huna mane e mai wa ho e de ba dia. Hello, Manager me mama ho ya de na wisi za cho me kasa fi de che me bia ne na wa segua na wada woro ma de hie tie o mame eni oma we se ya na wo se ye na scripture abedo wo fre na me kokko makoma ye me ya yo ni ma na ye me ya pa ni nyanka na be we TV ni nanka ma betutu egube na na so se wo mu nsem na wanyini sika uninsa waye nyambrasem empanyimfo sa na brebre wo hoi e na ba to ye waye nyina wani nse wu ho oda so wa no gogwa yo na ju sika e wa don kam ho mese se ma me ne na twen so be yire twintwan a eju ada ye de gabar picture e be to TV no so na jeta ye be bro da ju Ghana ha me no nyam e ya too much rodo Abranti enye se ba no wonhwe no wonhwe ne ba every week 10 million e mema dodo se ne betime yi se sika no but na dwini mu no wonhunu se enye me dia yankwa dia ne wo maami wate ase wo se wo tu kwan o ene wo du kono ngo no dane ne ho sa ba kumase makoye dia ne na wie results ba ya usi twan na me so mekwa akwa en ba bi foforo eti se ba bi okoye na okoye na wonya awe me se ba jeta. Hello. Hello. Me se me sure wo probi tatrata afrudi akone ebe hwe wona blaste no bi atene chefa wudin ba bi akasa free me ko say friend na ka free na yentie o ni ya ba me da plan program ya me sure mo ko ma da bi awde da ka fa ya en fact I want to go in pay kwa adena sisi ya nyama no mama ni ma ye bama zura se de ni o banka oye waje so bi ye kwa na la issue no ni mo kwa da sequence of the first one na go ni de mama de ni de na saka ta chodu ma pa da se so da di for me we show hibi na me ma mefi ena eye nhira ena bo be ma no na ye be ma ne ba na duma ka ne ma me didi be ma no show ni so no me se ma me ne pese wo chi boy ne wi so oguni ba ni mu oguni ba ho fin ka boy wei ka de wei bubo na ka de na kebesi yemfa frefo mienu pe wabedu amane mle ai waba amane mla esi ga na ba ami na mko fa ne mla ebejeta muni ngo computer so adwadi mla se ebejeta me se ne be process 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nansia be si ase ho no
se ho techima eno ene ye friend sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo srem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni ba bia gi se 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu sciatica expert. Abi Shop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yenisisi Yon Esebegem Emi Munyam Dead Abi Shop 75 Enterprise dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space Nina Abi Shop Jewels Yenimi Frititi Wedi Somadi Ujadada I Wani Dido no Exxon and Somadi. Say wedding rings, engagement rings, dear Pia, you want set, and you want a bako. Abi Shop 75 jewelries. What's the word Yawari? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia, and Mao Bani Bem, one sissy rimudi. You are the best show us, you are the best to home, you are the best to on sat, you are the best to on night. A jewelries, dear, a Abi Shumase, your room, plot 17, at this year market, Chihuahua, Abi Plaza, a Yankasini, a my phone anymore. Ejwana kopemenda anopano sia kopemeni menu sia Abisho wobi mu ampani dudu mu wetu ani baako nyina say jewelry dia e Abishop 75 Enterprise Fraying 0598585219 na 0554304135 Abishop 75 jewelry Abishop 75 Enterprise dealers in jewelry Abishop yo wonyame Middle. Now then, I want to why I stay for Sano. Eh, on no quanono, Jama bread. Akos, send your men, send him a name to Tremeno, a money to treat him. Sorry. One. I know me feed you by and I catch you say. Mato 3P garlic mixaba. And to Numbian San Wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And Mamuja etu mufusaneno. It's say. Natural garlic papebi. Any idea. Aha. Now, no, madame, for Kofimpo catch me say, you work natural health for the Drobi or Modiaba. The friend of 3P garlic mixture. Now, more for 2 or more 2 Gusuno. And Nelson get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny Wapasu sorry, who complaining no. So one 3P ya. A big Jenny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and some Kodawanya and fear to me. FDA, AG, a Jedian Kratsui, up to 3P garlic mixture. When you do a memo from pharmaceutical shops, any herbal shops, Fred Piwak, it was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell me for come some saying and a mirage made. You see, everyone was saying, different story. I made this. What made Jimmy see from crow for you? Hey, that's a crowd, you Now, Urawan. Let's go with you. Tell me something from my dinosaur. Come for the other from offer. Now, the Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. I have a memoir. You have bought the swap for 9 baby. Would I see a bought the Bisua? But your Joy Cam for the Morgana. Mr. Morgana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chensing. Say the good and swap. No leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chensing type here. Southwark, IBR, IBT, and an Inotiles. Now, Mr. Chuck, I am metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I will memoir for Nebe and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame bi wasoro enti manin sanka
abode ade tini ma mu tutu oba mi tini kura so wa oh senior me ade adanka ba product ama me ti de bia me na no mu no shaka danka ba product we dank extra we no ma wa hu tutu ni na ebija senior na misisi nso misisi and also our problem there senior what is dank okay so on dank okay okay misisi ya we ni na ebija sa really ya mi come on do ba plan danka ba tonic we ma bi bi pa no se na mtumi ni bi na mtumi dan so ni bi no no o chale me taibo pa sa sia madam fight okay na so ko ya bi betma musuma na jama mo nje jama na mo janku na fi ese fifi moto ntimi kwa mfa moto ntenase na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na fi no yiti madana ho na fi beti asase tere boy ya Bendre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara wo ni fie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA agegede nkrato yi atu This is my secret. Give us pin capsules. And now I want to comfort. I want to move bread to my day one pen. Give us pin capsules. Over to us, Mama. I know, and then but you will lay on the measure bottom. No. If you are coming, if any give us cold capsules, see if you are in the world, so what did you need to do when you know to say a man line and in my window women wouldn't give us cold capsules, so they are free. Give us cold capsules and then give us capsules. Hey, and then give us free. And then what if you do what you do, Cronkwan, Efra? Give us core capsules. I pay for a batter, one more menu for an inquiry when if you do me no come. Ebusia for ya maya ho akwaba. Na se de yen nyina ye nim no. Ye nua ba ma Rafiu Mohammed ana Rafiu. Abranti a won nanti fi tachiman. Akonkran. Nyame aye na dom eye Guinness record attempt yi. Watimi ya nanti akodun kran. Tachiman wonam fom. Nti yabo na baso ade hini eda Independence to Rafiu. Ose ade kunfia me otoso na one natena nkonwa. Ye nyina yeta wachi. Ye nya ne ntie se yewura mate jemensa kosa ya wo ye tachiman. Bra se bedwani ode nani monyama kopi o masese he ama no 10,000 siskamu 100 million. Ne niema hodo ide akire nso a ebeba. Nti tachiman nyina ye na animonyami aba amaye edadofo nso a bebo mpae ma ye bai no de nkunimde kesese aba ye kan asam ye ntan nipa ye nua ba duro wa ba mo kata na ni maye maame wo ba me hwe so am Bible no Quran me obodu ya me wo snap de na ape o ko ya sole me call for Garism Methodist Presbyterian Church yo mo peja na ba odin ya me draw. You cram in some Bible. You cram in some Bible. Sama me bekin. Sama me bekin. Me nitro. No krenkwa. Piao. I'll tell you court. Mami draw papa de asem bedan yen. Se wo ne wo ba. Na ba ni mu no. Em se na ni tiri mu ntre no. Mako edi ni resource na ba. Enye ne ba. Nti me frɛ wa no pebo wa mane wo se nso nte ase. Wo be se wo san kwa resource na foforo. Tianuti na ye busa wi wo da so agina ba bia ogina no patron bi wa no so kase enti de o kan patron wo pesa nso kwa results no foforo patron e wo fa he patron konfanochi e ho kan ho na betua me amefa me ho ka ti da ben na yenko patron kofi ana me ma watna ase akasa me amefa mama afi say why ready so yensan kwa no konfanochi yo waji pini so be wo so ba kwa konfanochi de ene move results no ntunche difo sori ho move ntunche na abaya fefe wo hu ene guso no se wo ti ase
aha wo ye raba enti wo ti ase no niema omo hwehwe mu DNA systems, DNA criteria, papa no ne oba no ene gu ho no ase in conclusion no ene wo mo twro se DNA systems se akwa wo papa yi hunamu esese oba ne enya bi ebedi adanse se ene ba no enim to ma gina so se oba no enya bra yi ba to on de na sem yetiawa se eka bi a obo wo hu tua na ade ma no eti wo de wo pese wo kire ne se wo beji sa asem na tuma gi se wasa wo akoye exams ni bi ama results abanye sa na wo kire yo enti ene wa kan sa de se ye twa ti da bay Patrocha me mama ko tena se kasa because me wa busia fo so do no mama mo koka yo because onu de ni enti se ye twa ti mama ye ma up to da bay I go see be a Friday yo enya me how adwen why actually sasin bi ani ho yo kasa bacho me so me tu kwan me twen ba me take tisika no e ba na nya ya me take tisika me Jeffrey no oh yo and then so the men say ase mama how to be far away my house ma pacho me me kasa pacho emra ye kwakoye DNA test no o catch him say o friend catch him say be kwakoye no Monday some Monday no me twene ni ma me tena sinya to wase e ja me djuma to ho some Monday no wa ma o catch him say tu kwan me mo ama wo so wade say yeah me say me twaso take it you e dey you nipa wasem na ye ka obi kwat me adopt obi ba hwe no ma take it ni nya oka na ye nkoye ma me untra ya why eti wo de emre no wo mo ye ja ama mo amra mo de be ma ye bia se de ye ya wo da wo ye ready ono so ama ma nkoye na o ma wo so ade bia wo koye bo wo no ono so yesu ni adaja nkotwe ama nso to ono so benya adaja ama wate aba ya tie me de no kure ena de adwuma mpacho me pese me busa na se me se busa mpacho mo na mo ase me pese ase mo e nka bi mo se minim so koye DNA I know say ye frame mu yenu na ma ba ye be ma no eni ho a ye nye oba de sans na oba so ni ho a ye nye be ma de by how come say obitimi ko ekoye DNA test no na later on ye ya share that say ye ma me DNA test mame enu nti na wo se wo nte wo ho ase to de amfa ni se we no wo wankasa wo to no we na da so no onyi ntum wo wagene mu no ususu se bia niam bi ko so a wani anye ho enti results na aba na enye accurate emma wo ti na so be kokonfa no chi yo ye be ko ye nyina be ya dansefo onu so ebubo na se Ghana ha mranye ba akofo dia enti ye nko ye fisi ye show DNA mama efi Isra FM one of this ankofo e ma yen results we kwabro chiro na ba mo ya ye de kwabro chiro we yakoye bi ebeba 13th Abrante bi nso sa ababi nyane dia ti yakoye 30 results ne beba enano papa ya ye bebre papa yo France yes yo eno so sa nti mesrawo oba fefe enu guase de yesi mfata kaniba said ye be ya bra yi se so onu de ose ni wafi ni evidence ni etu so dia e be kire se wo so die ni no wo na ye twen wo ti se wo se ye ma up to Friday oh yo ye be hwe wanim why yes say wadaje yo order yo enti ye wie nti opo obetimi akọ nti Monday ye se we are ready a ye nyina be hia ye be ni pe aka wo ne no ho na omo de akira kohwe bi ye nkoye se obi kwhye ba bi obi hu na ye nyina de ani 24 million na wo so wade wo ho why ye da CP order yo Masemo pat etwa kese na mo pe condom shade semwa rimwa saswa no wa medan emansi amaba oda mo se mo patwa boda say etwa no see na mo pe condom na mo de mo pe feel solid eto see the somewhere see the somewhere 10 million a week millionaire
me pacho mama second case mra na ye ntoa so ye ntimi sa me kasa sesi asa ye second case ne yanku anim kakra nsa ne wa ba begurem ono abrefi no kra so aye late do ban tema fast pace said we boss cash no pay case number 2 case number 2 ajeta maami poku ya takorade eno fira wo baaye eno anasem ye tena so wo so wada wo so daye wo di adibi enchachira apabransa enu ho emo ne abekwai emo no so de ata ne kwasem jeje na frisa wo di sebe se nuane sa wo daye mu no ne bra yo sizi tiensem na kwesa nhumsem bi wom ye papa Prophet Kingsley Jamfi Bible no kwafo ha obehwe mamaye ampokua ete sei pacho nyame adom bone wasem ne tofa se de be ya nura obi antie bia why me pacho menya age of 24 na me menses na ba kam but in that time the do baby no me so na me didi but na me nim adokro afere menses ne be sizi kura di wo na baba ko bi ache na me hu se bia dia na se de na me de ko hospital ma ko hospital kwa again remember mama de adro ni de agire papa na ba wo so fo aba yi we anyi wanim anas da bi ya na nkrofo ni minti na nkrofo ni manya wa yale hwe na wo behwe no kore de ma sa de na mudi twa asum na no so ase kire san ya oh obi ba ju isa de hey munyina ni man pacho misra we dem jato mis pacho na no ase kire san misra pacho esa yenye samusi woni manya de shale kwatra konya wi bibuof mam komantomi shale kwatra se joy kan betra se fa we ge kokon ko pewe bitra tom mo yale so mo ba ne e be ye modura na mo dwane no ya na e de adea we se wonya hwe yale ye na aba obi na tete aduane bone mo anadwudi osofo nso aba betu e be hwe etu ase ama maame joy kan 10 minutes yenye ntem yenko adidi for chade we charge no abofo na ba 35 no wa solid case ko be da said we boss kan no yenko ohini yajo abrafi yenko mabidi ka cheti for na me na obasisa agbeni abrayi na omutie na omusan ehye kasafidie ni mfonyini fefe na mamefa nchia soso emobi bia a kire se wo hwe me se de medi kan ye no na Joy Kemrufi Company Limited ya san abamo na so biem we ya kakaye ne ye ba be kai mo se ye da so a ye juma ye bo juma gidigidi pa nti ye numbers no ene wo screen so no obetimi ahye obetimi so atie me ye 055100 9000 na 0540 125 816 ye numbers no obetimi afraye na asem wo ho apese obisa wo fra empay for home be fa no matimi yiwa no me ba be wi a me de me so me de be to dwa se de be ya course ne hadwen na wo so atimi afra me ye branches no ye wo Ghana fa na ba bia techima ne wa kra sunya ne bo gata malewa na Kumasi so no ye wo apame Sokoba yampa me opposite police station no eho na yibutu na Joy Kemie dwuma ye di ene se wasidan ya wie na adrum pempenso a ye di enu agusu a ye bi wo yaso ye saso na wo petrasis ye kase trasis ye na dia ye di gudan so no ye aluminium one ho no mo na saso wo metal trasis ho ni nyina wo ba ye be ye ho estimate e de amount na dwuma titiru pa ye ene se ye se twa nchensen e de bodan so ye be fa wo estimate na ye nko twa nchensen ni wo bi factory ya kase we ye factories ahodo miensa akese atele miensa e wo Ghana ha se ya ye ko ekotwa ye niema ne ye de be ye adwuma ne ma na de tie ne ye be fa wo estimate na e ye free ye nje otakunye osempo ba bia wo hye bia even ye kokko divu akofa adwuma eti ba bia wo bia no fra ye na wo ma ye wudin na ma location na wo ho no ma ne se ye pie ho no mo ne be fa wo estimate na ma ye hwia then ye do invoice amount invoice no so ye de browa mesra oketu obi ekuta bia no timi de to ase efi se wan to ase na ye sa to ne memu Ghana ha woni dollar no ekwa ni mu na be kire cedi no esasa ekwa ni ma ye betum
saa so na say yete so ayente so ende no kwade ho e baako eti ya di invoice ne brawa amnum ho no ma tua bi na fa secure we invoice ne sane be ya wo betua ne kakra so ane aboso amawo say ye hwe se de wo si tua sika no so ne ye hwe na wa ho boa no e wo form kakra wo du ba bia etimi boso mawo na ye wo tua de aka no so kakra na ye niema ye wo e wo dwa so enie ye wo IBR IDT self lock MSL any Eurotaus ni nyina no ye wo bi e wo Joy Chem Roofing Company Limited na tination so ma me Joy Chem ye niema na e wo dwa so no mesrew empa ye nchense no ye beboma wa empa emfedi aha sana meka no abro be se emfeli entete wo kura ye beboda no so wie so a ye service no kama edemaw enti Joy Chem Roofing Company Limited die mesrew se eba ne nchense mu papa Japanese Alozic AZ150 me pa chodi we ye brofo gisemba ba mu maw ye niema ye fa free Japan e beba no ne ya koti dada ye me koti ni wa ha se me kase ye koti ni wa chese ye penti ni wa Ghana ha sei enti shane so ma me se obi kase me ko Joy Chem ho ni ye penti nchense a ho ye penti nchense wo ho ye spray nchense wo ho no mo le mo beba ne ya koti ni dada ena se wo ba na kala bi wo ho na woni bi na abeka se nam se mo material ne ye pa painti no mesere mo a enka mo painti we ma me na mo ma me kala na me pene no so ye nya bi wo ho no mo oba na se kala ne bi ni ho a ebi ni ho ye be kire se we na ye available na se wo be twen anasa obeji de ho no mo no ne etimi aye wadwuma e de amount enti Joy Chem Roofing Company Limited de yaba si ye ba besom na de ba akososo a ensuo ayi ni ti ya na mafobia frabisa pa ene say roof anasa ensuo ato amomu dan eliki mesra usa wodan no tete nchensi ni bia yetimi tusu ebo ena se ye abafudie ni bi suso ena kofuo bi ebebo ye ankoye no so yetimi etusu eye edemaw enti kan akoma to ye mo roof no fra ya ba bia wo hye bia no e ba be fire estimate no ede amana no ame ba be kasa last 2 weeks me ka tell us ohini ni yetimi anya adwuma wo roof ne ho me ba ha be kasa ye enya asem keto akwa enti yakopo won hira mo se mo bo adwuma pa ebi fra amano ni nyina frefre roof no ya bone yesa tuan foforo no ye e wo Joy Chem Roofing Company Limited enti nyesa wabo wonu awie no so nkwa na ye wo adwuma roof no ye na me sha ase no me se yesan bo nua ye trusses enti se wutie me na wankasa wabo nua na asa wa your trusses awie so awotimi be frɛ ye be ba be frɛ estimate no e de ama ba bia wo bia na ye be ye wo adwuma kama pa ama me number betimi afrɛ me nya me eni 055 1007000 055-100-7000 betimi afreme ni yedi nkomo bibi chi wadwen ya ye wodwuma ma wonti bibi ase abetimi afreme sa so ena ye branch na ye wokumase ha se no ye wo sokoban ampambe ye ni police station no ena edi animhwe enti koho na ni ekodi sa so accessories bia wo pe edisa walozin kana so wato nchense white ni bi ope muaso wo pa jinsuo wo pe gates ni de ka ho nyina no obomodin frɛ na ba bia ye wo bia no ye be kiro branch e ben obi na ye be kiro amwa ko hono mu na so nsa etima ka bi san se ye ba be somo pa e wo Ghana ha be ba se o time so yi aka 3 minutes be da se sisi ni pa o ana wabre be mra ye ma fa be branches ni bi aka fa ka na one thing say ye wo kaso aka 1 minute yawo kaswa yawo achimota so ena across yesa wo factory ewo teacher mante ena se wokọ wa so ayebutu ho wokọ tamale yawo ho wokọ boga yawo ho yawo sunyane yawo techima main branch ho no mo enti bra yetimi ene wo enye adwuma na hyene so ma me say Joy Chem se ba bia wo hye bia no ye bebo awura ho nya ye wo adwuma no kama ede amount ye fa ye free estimate ye be fa estimate na ye njo hwe bomodi aso ne ye bedin sa wo so ne ye nchense ne so de wo dem a emu nyunu wiaba wo nte kura na nsan yankofo ya de ba mi pese mebodin wo hye dem a na fifire etewo no de wo hye ma chen akon emu ada pa eniti no Joy Chem chance na ye de aba no mesrew ahodo na ye de abadwa so no pebi neto na entime emwa o se de me kan no IBR IDT SL MSL Eurotaus ni nyina no ye bi e wo akache me dase yen so ye dase wo ba brafi me pa twa adoma nwa na nimfa fla na nto so ma me na ye nko yanim
adoma yenwa nanim ene da so no mu a mo hye da hu masofo ma mesem no we ye dwumadi soronko a ye de ba Sompa TV so oyini ni amakrancha da zo ame na medi hu chiame kwasi ada bia donko mpam ekopim no mienu abapan sima aduanan enum ena yebedi se adwumadi wo Sompa 90.7 e wo Sompa TV so mu amu masofo ma mesem no mu hia me wo hoye na mu behu se sof ma me premier ni no yenka ne kwa ai premier ni de ni mu bapa nso asof ma me no so de ye di pa me ye adwuma Deborah Mantle mu edu juada me ye judge edu kwesada me sof ma me enti e ma ne nyon wanwa kra me ni apostle general mo isa say asema ye be kasa ho ye hia da mu akade stickers anointing oil eni sa ne ma na ni Kristosom twaka ben ene wo ho enti ye hia e da se ewura wo se wo so da na e de ubeso da na udidi pacho an efiri wo no menses ne asiz bra wani na kasa menses ne nti memba enti susu se wa tu ho anamo pacho mako hospitals heba ne clinic hospitals an kasa enfie be sen ni na sa ha wo yaba pacho 15 years pacho enti ama wo no mai pacho ayo papa amen ma hey ya ina pacho na ho tisen nyamiado yo em se ewiase e wo no hwehwemu hu hia yeah tete ho bre a na ye wale no kameme baba wale a me na nakwasi akwa no wa fachiri no akobuza sem na ya wade a obekọ ebeyi na bia be ma no so ne na fachiri wo me hwehwemu no kra wo ye chi a ye nya awe yeah nti wo behu se awade ne bekoso nti no mama ya ware emaba sikaba enijeba ena yesi Yesu Kristo ewu asori abeje yenkwa ye nyine gina park so bompaye ye beko cancer 6 months ye be wale na wade na jiegu wo be kombe kra na nipa ne no omonye compatible wade akwa ye shebere eniema bebre timi de hwehwemu die me Kristo ni nsumani je ho se wutu anamo bi na wo hwede da wanim obi ko odifo ho a wonye mfomso se de na anu kisi ba no ni dwan yiraye na ye ko ye hweye eno kra ne koma solo ahini ekopie ye because on de na papa dwa ayira na okọhwe o se de ne kra wo me enko de hunfo ne ho so be hu ye kwan ya ye ko hu asem bi aka kire ye ne a enti so be ko difo ho akọhwe bibi mu no eye bebreka papa asem yin agire wo a third eye ye ko ne sen eye normal de pese ekonini de di kan pese ohwemu ma ese sa dayeso no a ososo no eye normal anase enye normal bache watifu ni de wo mo se sa ni wi nya na ebesi eye o demons a mo disa adwuma no na estati wo Solomon mama ne mu bi ayo na edi omunya ma Solomon antranse obompae na ohwe demons kura na omo enkanta sa aniema ema edi ni baba ni ni esa ya matanga ni incubus no ka ho omo nsemone incubus ni incubus na ya matanga ma mi so fo no wudi omo nyenyenyenyenyen na asmodius obi kuku sesia na ye archangel ayo na ono afa incubus no ene ya matanga no to against the world but Solomon ebompa incantai Fred demon no ebusa na de ntia oh yes sir ye ni nyuma ntudu ba bi se ya busa no ebebusa na afi wi nso a Bible na kire de ntia betima ajew because ni nyina no nyame de ho anu ye aba enwere ka hwehwemu ahwede ntia ma ekoso na sa ne ma wi na bekoso a depends on baby and you dware wo mo frem Solomon busa atumi no ma na kire ne se oba odware nsum osu eda wa wudware osu tene omo akonya so metimi fa obi se ma ware na wa start jisika akola bleme akola dia no ya mifu me yere utimi enya sa encounter no ena obi akonya ewo ne fie etimi encounter ma me akonya wo fie pacho de na obi nso a ojire finfin dware anajo demons ni twem a omo pe ne ma be num no bo so che Solomon a na nyina so ye adwuma enti be hwe ne ahwa de property di obenya ne atimi aboa na manade no abacha na odi no pacho mampokua okay see na babo no kwafo net babu yi se won kasa nkyere na entene
Okay. Ewi ani akode no akɔhwɛ abatro ne de na mmahwe. De obemi. And the amino come office. Mate. Na me kasa me hunu ba bia. Me kasa me no akɔ. Okay. Say anete. Bible no call for. Me nua be ya otiwe. O say onya menses na tumi bi ne da. Tumi ne da be fin shedu no mini. Baby, Bible no call for o say odidi ono de ande obi ane ne nai. Na odidi dayem. Odidi a dayem na akɔfa ne ha na ba nkyɛn no abusa ne sɛ obi ne beda so de obi ane me dai. Maame no kura ne de obi no abeda. Mampa. That means there's spirit. Bibi edi achire. Against her. Yeah. Bible no call for san ehwema ye hwe se eno na atimi asi na wo no ho kwan ana. Okay. Bible no call for ba wati yi. San ne me ye koso emani ntimi menstruate no. Se tumi na akoso asi na wo ho kwan a enkomi bonkum so. Sente sa na wo na na ma ya enkomi ni fa so ntente. No so umsa na chese no na ema wontimi na chese se no nyame be fa wo so ama anti wa say yetimi hwe afi ni e be hwe tumi kura wo yesa hwe maye se de na mekeka hwe maye kono eno so hwe maye and the fi senka e be ne dem oni ni mienu asem ene ye nye ne sa ha ye kwa ko betimi ahwe ne bia eye ne hu nipa bia ni se ba emeye wo ye yisu na hwe ma me hwe se bi wo so o kura tumi a na difference ye wi ayahwe so no so nyame kan no de ne ye adwuma Mame nyo na ye host the adwuma no kanta na no waka jo say enyo na ye adwuma no enti na chese prophet eniema bebre wo ho a enye normal David enye normal I say funny tra because we did obi beka say we did aboro so na akoda bi kura aduane bi a wokodo e na akoda entina hu sane man but we did it mo asunsumu no omoma aduane bone a ebe sidi se bi moja no mo no je de bibi omoje moja na de bibi enti omo no e ma aduane ni di a na capture a sisi blood no omo so de omo twende ya huna mani wiase kura mu atie o mo na wodidi na sisi mo na wo beso da na wodidi da yeso nya agudi o eti papa say we kira kwan se bi obi peso hunu wa adawro mo agye brabe bo enura ba bi awo a ode odo ne ani die ma yesa no me pa cho me din the prophet kinsi Jeff Bible no kwafo se do na anim adwuma di ni na koso Santas Jericho office Santas run about ko enyine mu a Union Champion Hotel, first go filling station, opposite one. I'm sorry, no, I can't car see on my mom for see. Now, did you my brother be a counseling? And I fear they be answer a number, and a year sorry, starting number 6. Now you're porn on watching. And a fear that be and I could see that some so there. An open on to do me. Okay, so we be sorry. A prophet is just Bible no for me number is 0243 99 97 96 0243 99 97 na before me so wakonta otachiman na meme wa ha weekend na meko na hwema me hwe so ogaria ana yanko hwe ni dem ho yanko hwe ni dem Mr. Champo day na mama kama semo ada na say why chinchire twan ya mame adai mame nyina no so me hwe wo ye me aba ana no so mame Mr. Champo mame ni me Nkomo Mr. Champo adai una ye show no mame ya wo court say wo ya trap it to ya botire enti me mame kra ni there be say when you abrin it when you serious as man there be a serious there be asem bi wo wa so no afa no wake up twan hey na wa fa no wake up here order mame me pa cho say pressure no ya pro so pa cho e fa me show so pa cho the pressure na too much no asem bi wa fa no wake up adai many post we draw waja no mo ana me no post bia ano pe ono the pressure da me no pressure ya baba be hwe ni dem ho ama ye mate eti say aba ye be ni dem aba ye nuan a we na esi de me ni mo be di Nkomo e wa chire ho sa ka no ya na mo abi wo ho a bibia be ka mo
ti abusua se ye papa yi ade bia ebe ye ohawa ma ye no yesre no o meboa ni pa wo hawo to difo pa hawo ba wo de no so obeboa ye obeboa me ahwe se wo ye sofo kan a no we so lamina so ahama ye so ba adwuma mu hayi obi asene pa lamina no eto no so hwemu ma ye wasi lamina pe yedura chi mo na mo ka no wo hwe ho nso ma ye na ye hwe e wa bisuafo na chese ye beda ase na papa nso akotwe ye so le sesi ane ne oni ababa wa no akwakoto aso sabire wo betimi abaso bi na ye hye mobo die ne case ye ntwa so sababa wa ne se man up to Friday mi se mi show wo pi ubi tetre da frudua na kone na ntofom na mlaste ne hwede be sie 13th ama ene ni kunkuradu nso die ne results no ebeba na no so yehunu die triamu 055493190548931931 hello abi akasa free but me dia bigo me kasa free sentampo abi enti me pacho me se maame ni number maame ben I do host program no ada wo case Bachai. Jinaso na Abrampa. The be over fat telephone call. Abrampa. Okay. Hello. Hello, good afternoon. It's Abigail who has shown our phone number. Why is only pay a befro? Would you baby a cassa free? You can free bonus to come. Yentil. But so. God now, what will you do? One benefit man. Yes, it. Hello, Pacho. Good afternoon. Pacho, Sompa Nkomo. Aye. Pacho, so mommy, then I said, farming some with the brain, I mean, Shanipa, only my power. The feeling is my power, the fire, I mean, Shan, bye. Bye, Miss me at that pine, I mean, shroud. Hello. Pacho didn't baby, I can say free. Come, mommy, on you. Hey, original. Come, mommy, I mean, shroud. Nana message you got a few of what it. Nana, that's it. Come, mommy, many are so for you on to say a fan apostle could you or two of the Western Papa, Casabia, you see, we got some power. Or two Casa, and then ya say. Now, Mr. Jamal, pour some say, open about Yassam to my pour some pa. That's it. I am doing the army here. Cratting now, no Obana didn't use that channel. I some more damage, or no Obana keeper. You. Yamiya do no Obana, yes, no Bubona. One kind of damage, one in scapa, now Nazana former Pesa. Yamisha, on the sofa, Menonyam, yet the papa says, yeah, what's here the room better than mammy, the way and mammy brofu. Mammy no papa suits and the betty, auntie. Ube yana femu pacha ade we can you dra to na ma pacha na brantie we twaso 10 million a week akola confirm you mu beti atua yo hello pacha din baby akase free pacha family na ajima me kase free achumata bread yentio pacha no case bina papa ana extreme na mini amon penyin for no aje bibia akate so na e ma penyin na wo no papa bra some power na we yan kan of no so bra cho me chi kwa we ya wo so am ye ni no mo ten na opposite yo asem no so efun so nkomo hello pachodin baby akase free we're trying to make me kumase. Pachao, yenti. Mebo mawa so ye mo ye jumapa. Na azam kaka me kan se tanifo aka we bi se ojiro won se mo aye boom. Yo. Ene se abaya na oba ho wie na fa die ne nsense me na hono. To tie mi afutu kaka me de man ne se. Do. Onye hu ye na onje ntum because die ne no
enya ade a obi betimi akɔhye baabi sɛ wo twa ntro de maye no me hu ne sɛ kan nti ondwen ho ye na ondwen tum na sɛ wakyɛw pa bi a ompa be ma no na sɛ sika na sɛ bi ɔde bɛkyɛ na ɔde akyɛ no ɔmɛpem patapa na nyɛ te sɛ ayi bi a na okokokoko ba eba besi ne ya de aka ya edamase mo ne nyame nya adwuma enso edawase papa hello hello Pachodin baby akase free kodo Sompa Nkomo de ni yentie we na ma so ma ba de dim akukudra e wo omu be ma atini akowe die na mo sai ebe die atini so no so koye ne die dia na se die ma ne de akukudru fun pa kuto mo de se ti hu pa yenu ya be ma no yesre no sabre ya ga ni so ba ko ni die ni no won fa sika bi anko 10 million a month a week no won fa sika bi ansi ho kopem so odun ga no be ma makoyo die ni kro no na wa hunu se ba no afere waja tun se nye boy ne ba so edru wona Friday no so na ga ni se won kwa won de ni dia ni se de ni ka ne ye be yire no wotua na de ama no tiawa hello udi baby akase free I'm not sure from the way I got to say a woman. Yentiu. I tell me say, lady no. Dear Nabil Namutabano. On one, no child. There is no way. Dear Nabana that I say, Nabani, one you to look at the and any work, and any work, your woman. Yo. Hello. Akachira mu se memu amunyu su condom. Yaka bibi amonte. Hello. My wa ba ye bad ujo mo anti ase. Hello. Good afternoon. Afternoon din baby akase free. Pacho FM nana am kase free was okro. Nana enti o. Pacho me so phone number wa. You sorry say sia no. But I Babu no kwafo. Oh, oboboy you. Abije, who hear TV ana? Pacho who hear TV? Hello. Who hear TV ana? Pacho Abije mo fa man mo fa nto so mane. Okay. Come the better so man no afa. Hello. Udin baby akase free. Pacho FM wo akase free. Kumasi. Yentiu. Pacho manam. The boy was of me. Yeah, the chopper. Na abaya na. What can we to be? And then I had it printing ski. Yo. Akrano, and never panema. Dearly, Aka. Or the torch now by force. Or no one so many very fun of the oil. Upon the printing, the no come and it. And in this canoe. We need people who fancy the mama. We don't know we remember what a body the house in America. Yeah, that's it. Me say, ye better asem we ye chia. And my moo de be a tumufo. Oba no onu anim so double date. One was such a bravo fro. One you penu him. The adwuma ye no. No the abeshow. Because the etiti we chire no. E was that case when course I abano. Therefore, ekofa baby and son ebe fa baby. I said baby see. Because you say when you juma ska won nsem. Wahunu. And was you what on permanson. People dey empo. But wo rekola no a na what to be a 10 million no. Any sunsumu ye ani mu ye ne ya. And was yankoye. One for so. Mati ase na makoe di eni no. Osimenti ase. Afedi ase na ye ka ye na ye ka ase na ne ye be na wa me anya na etinti. Entu nti ase a. Koye. Ni ye me kenkai. Ni enso ye kenkai. Mo ko eri ase. Etu eni si kama no. Kama. Say ye ne ba nso a, yesu ye be hwe. Kwasem. Hello. Ko mu ya. Hello, mommy. Udin baby akase free. Ambacho family teacher kapu mpacho makasa free be mezi kuma. Yenteu.
Okay, man pocho. Na Ghana mbaya sisi ya dena watch ebi mulicheya. Mama yi. Why the mazi ne wieki no njinu fundu ntumde. Why mfundu wa pebeni chompo mwada. Yo. Man pocho. Mewa banda muntu wa fungo na sisi ya de. Ghana bengo ugu tide enkrame. Pocho medasi pa. Si papa yao. Wose tofia achechere hu dia e wompe. Uti Facebook no so yo yire hu dia. Di tofia ya yine hu. Ni ya de besha mu sude bia. Wam de besha mu e. Mo pa tofia ya hu dia. Ya de besha mu amama boke. Timonyere mu hu. Hello. Good afternoon. Afternoon din baby akase free. Pajo Sompa die. Ani o. Media make say no. Why na dey say bia ogbogbo dia obewu. E ma mu mboni dia. But mo kwanin kana. Onwe ni die ni no antiaka. Aso antiaka. Mo mboni dia kwa na mo ma ni ndi no nka na numa. Ni ade bi. Ade anendi oso no abefa ho ka se mebusa no. Se no china oso. Ma na betua ho ka oso no abetua. Ti waboa no. So ni aja nkotu bayi. Hello. Hello, so mama. Ya Judin baby akase free. Metacho so mata me ka free as sound. Yentiu. Metacho so mama na die me no. Oba no ekoya entini ko ba se maybe okoye ne beye yi be na no eba. Enko ba sa. Bibia no ebetimi asesa. Bra. Bibia no. Okay, yo. Ano na o se eba ne nya ne o dwe se eba ne nya ne ba. E na wo ye DNA no a nyame nyansam mu no akwa bi e wo be ma ni mu no. Sakola ne ye wo ba esesa kura ne so nya bie. Etin kaya ne ba ka be unse numbers no se papa ne de 16 a akra ne to de be 16 sa pepe na ke be to so sa ne sa se nye papa ne de aniti no wo ba se papa ne de adane na papa ne de adane ti asa no de akola ne pick no e ye ne maame de okay, yo, macho. Yeta maso, na mi sham ne di mapa mo ye, na mi town no obeja so ni na. Be me bi ni akola bi abai we bi ko sia ba ko ne koda. One can be shame. Nansa, none mammy to maguniti. TikTok muncha, no move for Rashford. Near the Nabbage and also on him. Abamu wari wopio, when you pio na brabosi. What a 2 alasa. Wabera Colani sa near Chabua, near Diamano, yet be by a so, near Samra, near Diamama Muay, Yasugu yam. Atu Pabakwa, Wokobu ye. Enti, Abakwa, minutes. Anyane ba the one is called back DNA whether so tia obi mabo emoja ho ka say boys no so aye word asem wo mo trust krom beton no mo de DNA ne umai wani bi wo ma shawo any woman ha mu dewa aye wo mu adai yapon brother say ye 10 minutes or the amaye and so popre hello din baby akase free. So, let's see, I can't get more. Yes, but so, Mr. Wanda, what you know. And I know about the woman, I said, in the traffic fee. I'm a danger, I can get school now, hospital, call you. How are you? Now, what's wrong? Soon, you know, Gary can get a budget. More. The big cheat, you know, he said, then we didn't. Yo, I'm about so generous. Stop on a crowd a studio. When your boy in a crowd, veterinary. Boy, come to never two for my jam and said, bro. Veterinary. One of the manager in the Ebatonia Obani, you know, Montino and Kamasa Makumatini and Nacolano. The big beginners or no, so Jacolan do a woody. So no, I bet you after Macolano. Aquacoya Obano. Na actually, a woman in Anna, you will be a so because a DC, Papa Bishi will be by a do time Macolano, don't move called the children, or Coran Colano and Sa. Okay, you dear father, dear. I could not come in Muda. Yo, that's also do Muda. Hello. Hello. Would you baby? I can say, your friend, your chat.
so na di ka so fi kono na eje sika pa enti o so ababawa no ambe na no asu na ebubo na edono ne bidi ne chia diska edono o ne ma mi ta na chi yo ebusu bible no kwafo number mo amu pene 0243 999 796 0243 999 796 yes sorry na yakotoa edwumadi so Sompa Nkomo de Ebola yesi ye de anibedi sansem wo achi 13 funso ama ene owura kwadu sudi ene no eno so ye de beba wo sanse owura kwadu susisa ama de nyinse ni fin kran ene de be hye no eti ye behwe na eno so ye nwunu de echiamu Sompa Nkomo de Ebola ohini ni makra. My name is